During a visit to Rangmalgre village under the Demdama CNRD block in West Garo Hills, Meghalaya, Chief Minister Conrad K. Sangma spent a Sunday evening watching local boys play cricket at the village playground. He remarked that the scene brought back memories of his own childhood and highlighted the strong sense of community often seen in rural areas. The Chief Minister emphasized the importance of fostering this spirit among the youth and announced that his government would sanction support to help the boys procure sports equipment. Apply kat table. Away, belsian tin sengot ni ah. Langsung nang langsung apply kat bo dah just cakap emang. Langsung mai bos strong ko langsung benas ka. Apply kat bo. Langsung taman sa mai ba extra ko nang udang daw yet po. Saya mai ba ni kita ba yes Meghalaya extra pa manay mo? Extra mana? Oh, ya dilhi na mai ba west ni kita mai ba select mana chung bro. Acha. Ko nga mai ba na discussion. Mai na? Apply ka na risk kang ro nga dilhi na select mana ro mi jao. Yang pa. Oh, what is the yes Meghalaya da man jawab ko de. Yes Meghalaya. Ang nan na siya te bro kamat. Ya, Isaac bin kapos. Ah, wala speed po kaya. Milan taking photo. Milan. Go bolong sana. Ay, apa? Hai. Yan, kirok pun job niya. Ah, 장가담 찬스 맞긴 하이. 장기타 못살. 아, 볼. Kamu nak sundak po? Yes, Meghalaya na apply ka po. Ba, oy, Isaac. Yes, Meghalaya na apply ka po. Number 1. Number 2 ang anak sunat utang bansa ang ni CM scheme ko natken. Ne? Asang na application shoot bola so may gusto ko na sunat na skinga. Na sunat goal post ko nga no sayo again. Ne? Aro me ko na nga.